Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Hy vra hom, hierdie vraag, wil jy gesond word? Ek ken 'n ou wat 38 jaar langs die bad van Bethesda lê, waar as die engel die water roer mense gesond word, en vra Jesus vir hom hierdie vraag. Mense wil amper sê, was dit nie half logies? Hy sal wou gesond word, maar Jesus vra met 'n doel. Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En terwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my. Dit klink so bekend. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Oeps, Jesus maak iemand op die Sabbatdag gesond. Nog armoedig. We live in a time and a community where people love to find all kinds of excuses for what happens in their life, whatever they do, their own conduct, their own negativity, their own hatred, their own whatever you want to call it. Because people come and like this man here, they like to say, it's not my fault. Nobody wants to help me in the water, and always somebody else jumps the queue. Mense sal kom en sê, ek het groot geword in 'n negatiewe huis, en daarom is ek ook negatief. As jy groot geword het onder my omstandighede soos wat ek groot geword het, dan sal jy verstaan hoekom ek is soos ek is. Daar's so baie bitterheid en ontevredenheid in mense se harte en lewens, en soveel woede in mense se harte, terwyl hulle eintlik ander vir dit wat in hulle harte is blameer. So many people live with so much anger, so much resentment in their lives, always blaming somebody else for the anger and resentment, always finding some or other reason to not take responsibility for their own conduct, their own attitudes. It's always somebody else. I've got to be angry because somebody did something in the past. Somebody did something in the past. Maar weet jy, die waarheid is dit, dat mense met bitterheid en woede en so voort sit, omdat hulle self toelaat om so te wees. Hallo. People live with this bitterness and resentment because they allow themselves to become like that. But I'll explain myself as I go on. Almal van ons het negatiewe dinge in ons lewens beleef. Dinge wat met ons gebeur het. En ek dink, as ons hard genoeg soek, sal 'n mens wel genoeg rede vind om in jou lewe negatiewe gedrag en optredes en gesindhede te probeer regverdig. Every one of us have experienced some form of negativity in our lives. And if we really want to, we would find some or other reason to justify our wrong conduct, attitudes.
Ek was eintlik hierdie week so geseerd om na iemand te luister wat vir my vertel hoe geweldig moeilik die persoon groot geword het as kind. Maar vandag is die persoon 'n bruisende persoon met opgewondenheid en blydskap en goed ten spyte van al die stryd. Wow, broers en susters, ek wil sê baie van julle wat hier sit het nie deurgemaak wat daai persoon deurgemaak het. Maar as jy sien, is daai persoon net so breë glimlag, was dit nie vir die persoon se ore nie, was die glimlag rondom die kop. You have to make a choice. Because everybody have experienced negativity. It is what you choose to do with that. Jy sê, mense kan verskonings maak en die verlede die skuld probeer gee vir hulle slegte gesindhede, hulle swak besluite en selfs hulle meer, weet. Want op die einde van die dag is dit 'n keuse wat hulle gemaak het. Ons vind in die wêreld daar buite al hoe meer dat mense verkeerde gedrag regverdig oor wat in die verlede gebeur. People justify wrong conduct. And let me tell you something, 2 wrongs doesn't make a right. Because what somebody did to you 10, 20, 30, 40, 50 years ago does not justify your wrong conduct today. Because you have the will, God gave you the will to make a different choice, to not respond in a negative way because of what has happened to you in the past. Let me tell you, if you want to live in victory, you cannot take the hurts and the disappointments of the past and use that as an excuse for the poor choices and the decisions that you are making in life today. Luister vir my, as jy 'n oorwinning wil leef, kan jy nie die dinge wat in die verlede met jou gebeur het, blameer vir die swak keuses wat jy vandag maak. Och, weet julle, ek kan soveel voorbeelde vir julle gee, van mense wat se lewens regtig op 'n ashoop is, oor die keuses wat hulle maak, en dan kom hulle, en hulle blameer altyd iets en iemand anders. Weet jy die ergste is dat mense partykeer so vol bitterheid en haat is, dat selfs die wat vir hulle goed is en vir hulle goed doen, kom hulle by en raak hulle lelik mee, want hulle kies net bloot om in daardie bitterheid, in daardie donker gat te bly leef en nie daar uit te kom. Jy kan nie jou verlede as 'n verskoning gebruik vir jou slegte gesindheid vandag. You cannot use the bad experiences of your past as an excuse for your bad attitude today. You cannot use what has happened in your past as a reason or an excuse not to forgive today, to choose to forgive today. You cannot allow the hurts of the past, 30, 40 years ago's hurts, to still hamper you, that you live with this unforgiveness in your heart. You refuse actually to forgive. And you live a life of destruction. Every and anything around you is being destroyed because of your negativity. It is the time has come. Now is the time to receive healing for the hurts and the bitterness of the past. Dis vandag die oomblik om genesing, nou is die tyd om genesing te ontvang. Die tyd het aangebreek om ontslae te raak van jou slagoffermentaliteit. Uitna. Maar ek wil vir jou sê, vandag is die dag waar jy moet einde kry met die slagoffermentaliteit. Met ander woorde, iemand het dit gedoen, die juffrou het dit gesê toe ek op skool was, my pa het dit gedoen toe ek daar was, daai oom het dit gedoen toe ek daar was, en daarom, jy moet wegbreek van die slagoffermentaliteit. In die wêreld daar buite, dis die wêreld floreer,
As jy vandag se nuus gaan oopmaak en kyk, ons koop nou nie meer koerante nie, ek dink almal kyk op hulle selfone nuus, dan gaan jy sien 30, 40 berigte gaan iewers een of ander slagoffer mentaliteit openbaar, want weet jy, die joernaliste kan net nie anders as altyd om mense se negativiteit as eintlik hulle is die slagoffer van iets anders uit te beeld. Dit is altyd iemand anders se skuld. My broer, my suster, niemand het ooit beloof, en ook nie die Here, het beloof dat die lewe hier op aarde regverdig gaan wees nie. Nowhere, nobody, and not even the Lord has promised that life on this earth, this side of death, will be just. It was never promised, because it is broken because of sin. So there will be a lot of unjust things happening to you and to others. But I want to plead with you to stop comparing yourself with others and to sort of, what's the English word for broei? Hou op om te broei op dit wat kon wees of moes wees. Stop brooding over what could have happened, what should have happened. You know, I should have had a happy childhood, but because of this and this, I did not have, so I brood upon my unhappy childhood. Stop brooding on the unhappiness. Make a choice today to become a happy person. It's your choice. But as long as you brood on the negativity of the past, of course you will not be happy today. And I think, stop asking questions. Why? Why me? A friend of mine's wife died recently after a 12-year struggle with cancer. And she was very positive until the end. And many times when people spoke to her, they asked the question, why you? And then she said, but why not me? Hoekom jy? En dan sy teruggevra sê, maar hoekom nie ek? Ja, dis so waar. Oeps. Hoekom nie ek? Hoekom is dit iemand anders gebeur? Hoekom nie met my? Vat dit wat die Here vir jou gegee het en maak die beste van dit. Amen. Take whatever God has given you and make the best of it. Do not allow the past to determine your future. Moenie laat die verlede jou toekoms bepaal nie. Dit is die grootste fout wat jy gaan maak. Jy kan nie dit wat met jou gebeur het verander nie. Jy kan egter kies hoe jy dit wat voor jou lê gaan konfronteer. Amen. En ek dink in Suid-Afrikaanse konteks is daar hopeloos te veel wat daar gebroei word en gehamer word op die verlede. Weet jy, jy kan nie dit wat in die verlede in Suid-Afrika gebeur het verander nie, maar ons kan verander wat vorentoe lê. Maar solank as wat ons in die verlede bly vasklou, gaan ons nie die toekoms positief kan verander. Jy kan net die toekoms beter maak as jy kies om van die verlede te los. Moenie vashou aan die gevoelens van bitterheid wat uit die verlede kom en sodoende toelaat dat dit jou vergiftig. Do not allow the things that happened in the past to create this resentment in your heart, and actually that poisons your whole life. I want to encourage you to forgive those that trespassed against you. Those that hurt you in some way or whatever. And the moment I say that, I think many of you can already think about people that hurt you in the past and bad things that they did to you. But forgive them. Choose to forgive them. Do not brood over what has happened and let that resentment start to grow in your heart. Do not, you will never be truly happy as long as you hold on to bitterness into your heart.
Jy gaan vasgevang word in 'n hele golf van selfbejammering. Jy gaan jou altyd self jammer kry en dink dat die lewe en alles is onregverdig met jou. En dit is nie eintlik wat gebeur nie, maar jy reageer so en as gevolg daarvan is jou optrede negatief en wat jy saai, oes jy, mense. Amen. Wat jy saai, oes jy. As jy heelike gesindhede saai, gaan jy heelike gesindhede oes. As jy bitterheid saai, gaan jy bitterheid oes. Dis maar net so. Like with the remote control of the television. You need to learn how to change the channels when the negativity starts in your heart. When the negative thoughts start to rise, that the bitterness starts to rise, choose to change the channel. Amen. I mean, many years ago when television started out in the country in 1976, there wasn't remote control, so you know if there was something on the TV that you didn't like, you had to stand up from the couch and go and press a button to change the channels. Now it's so easy, you can still say in your lazy boy, and just press a button. But you still have to choose Amen. to press the button. So even from the comfort of your lazy boy, where you actually sit like a couch potato, choose for a change. To respond differently. Change the channel the moment the bitterness starts to come. Ja, en ek dink ons ken seker almal ook iemand wat floreer op selfbejammering. Want wat ek gevind het is partykeer mense geniet die aandag wat hulle kry weens selfbejammering. Jy sal sien dat mense partykeer regtig moeite doen om gedurig mense te kontak en gal te braak en die goed en dan jy weet daai met die ouens, ag jammer, ag weet jy ons staan by jou, jy weet ek ken nou ook as hulle op Facebook weer 'n ding dan sit nou die swart hond jaag hom nou weer, jy weet, maar dis nou so en dan skielik sal klomp van die ouens op Facebook, staan daar, broer, kontak my, ek sal jou praat en intussen as die ou jou bel of met jou praat, as ek klaar met jou gepraat en dan voel jy het saam met 'n vark in die modder rondgerol. En ten spyte van honderde mense wat met hom gepraat het en hom probeer aanmoedig het, verander daai persoon nie vir een oomblik nie, bly hy dieselfde bitter negatiewe mens. Hoekom? Want hy hou van die aandag. Want mense hom skielik jammer kry. Eina, maar dis waar. Die feit is dat sommige mense wil nie beter word nie. Some people do not want to get better. Some people really doesn't want to live victorious lives. I think sometimes they would not know what to do with the victorious life. They're so used to the negativity, being a victim, being bitter and resentful. They won't know what to do with it. If they get victory or have a victorious life. They like the attention that they get through all the negativity, too much the self-pity and all that. You know, they like to have nice big pity parties and invite a lot of people. I usually don't accept invitations to pity parties. So don't invite me. If something negative happened with you, do not allow that to become the focus point of your life. Do not allow that to control your life, to rule your life, to take over your life. Ek wil sê, hou op daaroor praat, hou op om dit deel van die geselskap te maak, wanneer jy tussen vriende is. I know about a young man that he wants to be a pastor so much, but when you look at the sermons he preaches, always about the hurt and the negativity of the past. Now, people like what he says because they can, many times, they can associate with what he said. But that's all that is always the only thing that's the contents of his message is about these bad things that has happened. All the bad. And even now,
he says that he's sort of victorious, but no, he's not, because he still goes back to the past. He still goes back to the hurt. And then he comes and says, but God help me, but he still goes back. If you dwell in the past, you can't say you're living victorious today. Because if you are victorious today, you won't live in the bad things that happened. You won't continue with that. Ek wil vir jou sê, jy moet verder beweeg in jou lewe as die verlede. Indien jy nie die ou dinge laat staan nie, kan God ook nie die nuwe dinge in jou lewe tot stand laat kom nie. Te veel kere herleef mense die pynlike insidente uit die verlede en hulle verontagsaam eintlik God se begeerte om genesing in hulle lewens te bring. Herleef dit oor en oor, en al wil die Here genesing en heling in hulle lewens bring, al wil die Here vir hulle oorwinning gee, al wil die Here hulle uit daardie ding uitvat, hulle ignoreer eintlik wat God wil doen, want dit is lekker om vir almal te vertel. En baie keer net sodra die genesing begin plaasvind, begin hulle weer oor die pynlike gebeurtenisse praat. Many times when they start to experience healing for the difficult past they had, they immediately start to talk about the painful things of the past again. They relive it, and all of a sudden they experience that emotions that go with it, and the wounds are torn open, and they are again negative, and they are again bitter, even though the healing started. You know, if you broke a bone, if you had an operation and a cut, you have to let it heal. You can't do things that tear us open the wound or again break the bone. You have to allow it to heal so that you can use your arm again. You shouldn't go back and hit your arm on something to break it again so that you can get the sympathy and the hurt of, oh, my arm is broken, I can't use my arm. Daar's twee denkwyses wanneer ons by hierdie goed kom en wanneer ons by mense se geheue kom. Aan die een kant vind jy al die mooi dinge wat met 'n mens gebeur het. En die vreugde en die geluk daarmee saam. Ek bedoel, het daar mooi goed met julle al gebeur in die lewe? Amen. Almal van julle? Okay. Wat mooi goed gebeur nou. En dit is om lekker gewees die mooi goed. Opgewonde. Is dit nie lekker nie? Okay, jy dit. En dan is daar baie keer ook die tweede ene, die herinnering van die seer kry van die verlede. Wie het seer gekry in die verlede? We got hurt in the past. The memories of that. The disappointments that you had in life. But right through life, you choose which of these memories you hold on to. Hallo? Reg deur die lewe kies jy watter van die herinneringe jy wil oproep. Nee? Watter herinneringe roep jy op? Die van die seer kry, die van die teleurstellings? Of die mooi goed? Die awesome goed wat in jou lewe gebeur het? Waarop floreer jy? Soveel mense is, of sommige mense, kom ons sê liewerste so, sommige mense is so besig met die tweede groep herinneringe, die negatiewe van die seer kry en die teleurstellings, dat hulle nooit eintlik eers kans kry om te gaan bietjie opgrawe aan die eerste groepie herinneringe. People are sometimes so busy with the negative that they actually never get to dig or bring up all the beautiful things that happened to them earlier in their lives. Jy sê, jou grappie sê, as jy jou arm op 3 plekke gebreek het, moet jy nooit weer na daai plekke toe gaan nie.
As jy jou arm op 3 plekke gebreek het, moet jy nooit weer na daai 3 plekke toe gaan nie. Don't go back to the places where you broke your arm. Three different places where you broke your arm. Don't go back there. Die man by die bad van Bethesda, krepeel vir so wat 38 jaar, lê elke dag van sy lewe op 'n grasmaatjie langs die pad met die hoop dat 'n wonderwerk met hom gaan gebeur. Elke dag lê hy daar. Elke dag so, ek is so 8 jaar en er is niemand wat my wil help. Niemand gee vir my om nie. Ja, kyk die fariseërs en die sadduseërs, ag die pastore en die mense van die kerk kom sien my nie eers nie. Die dominee kom help my nie in die water nie. Hallo? Nee, amen, 3 dan is ek goed probeer. 38 jaar. Maar daar's 'n probleem in sy lewe wat meer met die emosionele te doen het as met sy fisiese toestand. It's a problem that it has to do much more with the emotional than with the physical condition. That is why Jesus asked him the question, do you really want to get healed? Do you want to be healed? Jy maak seker 'n grap, waaroor dink jy ek hier al die tyd? Regtig? Wil jy gesond word? Leer regtig gesond. Met my kop het ek al gesê, want as ek al 38 jaar daar gelê het ek dan nou al so gelê, dat ek so op die randjie van die bad lê, dat ek net hoef in te val. Ek weet nou nie van julle nie, maar ek wil amper sê, as ek nou regtig waar wil, ek is so op die randjie gelê, dat ek net hoef in te val. Voordat 'n ander ou kan inklim, dan boener ek sommer van self in die bad. Ja, Do you really want to be healed? Do we really want things different? Or is it too nice to live with all the resentment? It's quite a straight question, and even a blunt question, if you ask me. And then the response of the crippled man is quite interesting, but it sounds so regular, it's interesting, but it is not a strange answer. En ek 'n gewone antwoord, ons is al so gewoond daaraan, en hy begin met die lys van verskonings. As ek hier is, ek lê hier, en as die engel die water klaar geroer het, dan staan niemand wat my in die water wil sit nie. En voordat ek by die water kan kom, is 'n klein iemand anders te wat in. Somebody jumps the queue. Oh man. As niemand wat bly wil help, niemand wat my wil gee. Dit is bekend. Ander mense het my in die steek gelaat. Ander een is my altyd een voor. Ek het nie 'n regverdige kans in die lewe nie. Oh, the past. Oh, nobody wants to help me. Nobody, give me a fair chance in life. You know what? I grew up this and this and this. And because of this and this, I didn't have a fair chance in life. Then I find that Jesus did not respond to his, let me call it a sob story. Sy hartseer storie. I don't see Jesus saying to him, ag, sies tog iets. Ag, shame. Die mense is dan lelik nou. Al hierdie ander, julle nog, kan hulle jou nou nie maar 'n kans gee. Dis baie lelik van hulle, né?
Ek sien nie dat Jesus dit doen. Oeps. Dis allemaal liefdeloos, ne? En dit was Jesus' vraag en antwoord aan die man. Luister, as jy ernstig as jy wil gesond word. Are you serious? Do you really want to get healed? Oops. Do you really want, if you really want to get healed, stand up, make up your bed and start walking. Oops, but you obviously didn't listen to me. I was lying here for 38 years as a cripple. Nobody wanted to pick me up and put me in the box. You clearly did not listen to me, Jesus. Are you serious? Do you really want to get healed? Stand up, make up your bed, start walking. Jy het nie gehoor wat ek sê. 38 jaar het my pa en my ma vir my versaak. Hulle het my boeties en my sissies het my die hele tyd gespot omdat ek nie kon saam hardloop en kon speel nie. Jy weet ek het 'n maagseer oor al hierdie worries, want ek lê hier vir 38 jaar en ek het nou al 'n maagseer van kommer omdat as die engel geroer het dan kan ek nie inkom nie. En ek kan nie enigiets meer eet nie, want ek het 'n maagseer, jy weet. Wil jy regtig gesond word? Staan op, neem jou bed op en loop. Begin iets doen. Kies bietjie 'n positiewe ding vir 'n slag in jou lewe. Want eintlik wil ek sê, Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop, finish en daar. So eenvoudig soos dit. Broers, susters, hou op om verskonings te maak. En hou op om ander mense die skuld te gee. Hou op om die verlede die skuld te gee en wat mense gesê of gedoen het. Hou op. Kan ek jou sê, dis die mees vernietigende ding in hierdie wêreld vandag, is om mense gedurig deur te blameer vir die verlede. One of the most destructive things in our lives is by blaming other people for the choices that we make today. It's just, you see, start by forgiving people that have hurt you and disappointed you in the past. Start there. Today, make that choice. Stand up and choose to forgive those from the past. And finish with the resentment and the bitterness about the past. Choose today that you will not dwell in the past anymore. Ons sê in Afrikaans, ons moet nie ou koeie uit die sloot uitgrawe nie. Ek weet nie hoe dit in Engels gaan wees. We say we don't dig up old cows out of the trenches because they rot. Hulle stink. Los bietjie die ou koeie daar, want dit stink, dit maak jou stink. Moet nie 'n minuut langer mors om te probeer uitvind waarom sekere dinge met jou gebeur het nie. Some people spend their lives trying to discover. They go to counseling for hours and hours and hours, talking and talking, to try to discover what did somebody do in the past to me that I am now such a bitter, negative person. Jy sal ook nooit uitvind waarom dinge met jou gebeur het nie. Maar weet jy wat? Al vind jy uit wat en hoekom dit gebeur het, hoe gaan dit 'n verandering maak in jou lewe vandag? Ek wil net vra. As jy nou uitvind wie ook al en wat ook al en hoekom hulle dit gedoen het, hoe gaan dit jou lewe vandag verander? Want die meeste van die mense wat gaan grawe oor die bitter goed wat gebeur het, maak gewoonlik nie vrede daarna nie, hulle bly nog steeds bitter. Los dit, staan op en gaan aan met jou lewe. Los die verlede. Jou verlede hoef nie jou toekoms te bepaal nie. Your past do not need to determine your
Come on, say it to the person next to you. Jou verlede moet nie jou toekoms bepaal nie. David, lees ons van, hy het 'n seun gehad, wat hy by Batseba verwek het. Kom ek gaan gou, it's 2 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel 12, 2 Samuel 12. David het 'n buiteegtelike seun by Batseba. Ons weet daarvan, ons lees daarvan, hè. En die kind was dodelik siek met sy geboorte. Want die guns van die Here was nie op sy verhouding met Batseba nie. En terwyl die siek kind nog lewe, sien ons hoe dat David bid en vas in sak en as. While the child was still alive, he was praying and fasting in sack and ashcloth the whole time for the healing of the child. Maar toe die kind sterf, toe staan David op, hy was homself en hy gaan eet en hy gaan aan met sy lewe. Vers 22 tot 24. Let's see that. 2 Samuel 12. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood, waarom sou ek dan vas? So waarom sal ek dan nog? Sal ek hom dan nog kan terugbring? Ek sal gaan na hom, maar hy sal nie na my terugkeer nie. So met ander woorde, David besef, hy gaan eendag sterf, en hy gaan wees waar die kind is. Daarna het David sy vrou Batseba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap en sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem en die Here het hom liefgehad. Die ander kind wat buiteegtelik was nie. Toe die kind dood is, staan hy op, hy was homself, hy eet en hy gaan aan met sy lewe. En hy kry nog 'n seun. En daardie seun weet ons baie van Salomo. He stood up and he continued with his life. He did not dwell in the past. He did not wonder about why did my child that? Why didn't God answer me? Why this? Why that? Oh, you know, I'm so hurt. My boy died. I love Batseba so much. And I wanted this boy and now I continue. He stood up and he continued with his life. You should also stand up and continue with your life. You cannot continue to dwell in the past. Don't remain in the past. Jy moet leer om dieselfde ding te doen. Ek wil vir jou sê, die verlede is water onder die brug deur. Niks wat jy nou doen, gaan dit verander. The past is the past. It's like water under the bridge. Nothing that you do today will change that. What happened to me last year can't change. What happened to me 10 years ago can't change. What happened to me 50 years ago can't change. But I have a future, which can be a happy and a very pleasant future if I choose to make it like that. Jy moet besluit of jy op die rand van die blad vir 30 plus jaar gaan sit, en of gaan jy opstaan en gaan jy aangaan met jou lewe. Gaan jy in oorwinning leef, is jou keuse. Daar's 'n bekende skrif, Lukas 9 vers 62, waarmee ek afsluit. Luke 9 verse 26 is for me a very, very powerful scripture, which I want to close with. It's a very, very powerful one, this one. And if you haven't underlined it yet on your Bible, do so today. It's so important that you remember this one. Luke 9:62. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agter toe kyk, is geskik vir die koninkryk van God. Nobody that puts his hand to the plow
would be fit, and look backwards would be fit for the kingdom of God. We know what he meant. He used a good example, because if you are plowing those days with the animals and all that, if you plowed and you look backwards, then your rows went skew. They didn't have tractors with computers like they have today. They keep you in the straight and narrow. And the same Jesus said, when you want to put your hand to the plow of life, when you want to live your life to the fullest, if you look backwards, most of the time, you will be filled with bitterness and resentment and unforgiveness, and that will make you unsuitable for the kingdom of God. Because if we do not forgive those that trespass against us, how must God forgive us? What do you choose today? Are you going to dwell in the past and the hurts and the bitterness? I want to encourage all of you here. Daar's genoeg mense daar buite wat vasklou aan die verlede en al die gemors wat daarmee saamgaan. Moenie jy dit ook nog doen nie. Daar's genoeg ouens wat hulle lewens opmors daardeur. Moenie jy nog ook jou lewe opmors deur te wil vashou aan die teleurstellings en die seer van die verlede nie. Die verlede is die verlede. Los dit dan. Amen.